Kako se zove ulica u kojoj živite? Gradina 1. Da živim na adresi Oleander 13. Ja sam u Glicini. Ja mogu reći da sam sretna što živim u ovom Červaru, da je ovdje jako lijepo, da je u sezoni jako puno turista, 5-6 tisuća bude u sezoni, sad nas ima 500-600. Dakle, u doba ove korone nema idealnijeg mjesta za život, gdje možemo poštivati sve te mjere, gdje se možemo vidjeti na 100 metara, razgovarati da nikome ne smetamo. Dakle, sretna sam što živim u Červaru, pogotovo što nam nigdje nema u Poreču bliže da su moru nego što smo u Červaru. Nigdje nema više zelenila nego što ima u Červaru. Červar je najljepše mjesto na hrvatskoj obali, prvenstveno zato što je to jedno malo urbano turističko naselje. Ljeti se osjete prednosti turističkog načina života, mnogo turista, mladih, zabave, noćnog života, dok mirni jesenski, zimski i proljetni ugođaj nakon cijele te zbrke za vrijeme sezonskih mjeseci domaćem stanovništvu čak i pogoduje što nema prevelik broj posjetitelja. Znači, ja sam tu došao 1992. godine, dapače sa mamom, do tad sam živio u Eufrazijevoj 6. Meni je i drago što sam, da kažem, odrastao tu. To su bila neka vremena, da kažem, 90. godine, tako je stanje, bilo puno djece, bilo nas je, mislim, hoću reći, jako dobro, zanimljivo djetinjstvo. Pa glavni nedostatak je održavanja samog Červara. To vi kao građevinar najbolje znate. Da, samo održavanje. To je, recimo, ne znam, vidite, drveće. To niko ne vodi računa o tome. Znači, padaju grane na aute i ne znam, tako nešto. Padaju grane na djecu, ja imam 2 ćerkice. Kako ja mogu pustiti tamo da se oni igraju? Onda moram ja nešto sam improvizirati, odrezati te grane i tako. U cijelom krugu imamo sve što nam je potrebno, krenuši od toga da se u krugu od 500 metara nalazi i autobusna stanica i plaža do koje je moguće pješke doći, turistički apartmani, pošta, različiti ugostiteljski objekti, sve za trgovine sa namirnicama, znači sve na jednom malom mjestu, u malom krugu za mali broj normalnog stanovništva koji trenutno sada tu obitava. Što nam je potrebno za normalno funkcioniranje života nam se nalazi tu. Trgovina sad ne radi. Ima tu ljudi koji nemaju auta, koji su u penziji i ne mogu sjesti u auto, otići u grad, kupiti se kruh. Eto, recimo, ne znam, neki kiosk, bilo šta koji bi radio barem ili dvokratno ili tako nešto, tako da zbog njih. Nedostaje još toga, on je dosta narušen tih 90. godina, krenuši od hotela, pa da kažem, dosta još postoje tih nekih stanova, vlasništvo privatno koji su Slovenci ili Zagrepčani, dosta je napušteno još. Tako i izgleda djelomično danas, iako naravno za njih 5, 6, 7 godina se intenzivno radi na tome, na boljitku mjesta i naravno da kroz sigurno neko vrijeme će ovo biti približno onome što je bilo prije, da kažem, rata. Malo smo možda u zaostatku u odnosu na druge, vjerujemo da će se to promijeniti, sve više se ulaže u Červar, ali one ratna i poratna porače je bilo loše zato što su tu bile izbjeglice pa se to nekako u ono vrijeme malo zapostavilo, a sada kaskamo za njima, vjerujemo da ćemo ih stići.